I do is hustle. Evo nas u novom epizodi Minecraft Bushcraft za treća. Ko što vidite, snimao sam ovo, ali nisam objavio zašto, zato što se nije snimilo. Pa moram uvijek ostaviti ovo gore upali nešto. Ajde, uglavnom, ko što vidite na gore tamo. I za sada nemam baš puno toga za raditi ko u treći epizod, ali pa na pamet da ovo završim. Opa, mali starnčić, mislim, on bi trebala biti nekakva mala kolibica. Lupa malo mi što mi nikad ne snimim video, budem žao, ali ajde. E sada, a ne na krivo. Prvo sam mislio da napravim ovako nešto. Malu kućicu. Kažem, ovo bi trebalo biti kako mali mlin, ali previše je bilo teško, vidite. S tobom je prijatelj ovdje jedan blizu. Ne treba letiti. Ovo je prko zakonom fizike. Zakon jasno kaže, nema letenja. Čiteru. Majde. Idući epizod 3 kako se dobi armo nekakav. I baš me potrefio u epizodi kiš. Pa kako uvijek, kako? Evo ovdje ovo malo zapetljani dio. Tako sad izgovoriti to. Hrost. Mocevara. Vladana ruku. Što ovako? Pa ne moram je ovako upasti. Još nek bude ono... da se shut down server. Evo ga, taman.
Ajde, može bar na sekundu ne padem dole. Još ovako gore. Jer sam isto ovako kratko bubim tu epizodi pošto sam sve uradio u prošloj. Ali probaj ću ovo pripaziti da se još jedno godi pošto me živcira. Ali vidim slava, da ću vas ja pogledati. Što pravi ovaj tu, ne konta? Stane. Znaš šta mi ja volim jednostavno da dođem u Minecraftu, lignje, na žaru dođem. Yes. Ako ću se malo zajebavati. Eto, mislim sad da to za ovaj video, pošto nisam imao nekakvih velikih planova, imamo što stavljaju do često. Ništa ogromno, nešto tako beze. Pjes pravi farm. Pa završit ćem video na Bebinu ili Gnilet Gaming. Roštir! Ćao!